Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kinang elam jong New Trip National Youth Front, Northern Region, hakakat South Tarik naitung aja pun Rio, kila IT dah kedorka South Director Corporate Affair, ka Meghalaya Energy Corporation Limited, pan pancing pensyai, halo ka jingyo osa ki barjela, haki pabun ki jaka jong ka MECL, ki badan hakaleng karilum khasi jantia. Haka jingikan bikila putai kubur, upresiden keseng, ubak hasting lingdo, ulai tu, panakaliang jong ki bor penyat ka MECL, kila pan por shibanai, panlum jingtem, ya ka jingdon ki weipat ki jat penrio, ki basyong basa haki jaka trekam jong ka MECL. Kanong rim kum kaseng kayu i sibun bagi eki jingdun kam hambe de banyada ya kando ko siap nam ta juga ri bajai beri jini tingi i baha kan ni jeka ju komisi ni wanwat i sai menta ba ni i bagi berjela lagi pun baha ki syong kisah tu mo tingi ko bentip bala gini ki berjela ki syong kisah hakini ki jeka ki layo jingbin la ko office na ne ki suan ban syong laka syong be ain halor kata jeka kuta halor kata kanong rim kum gaseng ngindap daga jing stukya bat ngi kwa bat panjisai ne ka misel ngila panjisai bat nagaleng ko office kala panpor ba aipor ngi hapo sibrai ni sala ban mo men pensai halor kani jing kwa ngi kwa ban tip sai ba lada kini ki briu ki barjela ki besyong basa haji ka juga misel kim don kanu kim desu ki dong tre yung misel ki de ki bla syong thai nonen de ki besuan mai snong ki gerpat ya ke misel bahkan buang ai ki sisndon kalau dah kami sel kemudian ini ke berjela kemudian nagaleng keseng ru ngiso ban sim na ko garai ke lomba bala berjela ulung ban song snong ha jeka juga misel mali ki jaj beru jungi kini terap ulung ban song tingi ru lala kalung ta kemudian ki jaj beru jungi ru ki de ka misel ka de ban ailat iki ye gum ban jika puta bikin song kisah hang tu ban ulung snong tau kata galeng jong hai kita kejaka bagi kata nginom la bon ong habo do ki bade jika misel nginom la mo kedo tang hapo miam nginom la bodong tang hajur pun nginom la bodong tabur ni nagaleng jung keseng ngi kelong ngi kelo ya bano tutup lang ki jeka bahap juga misel bat kamdi tang misel nane sekmat keseng kadang budin la daga de hakino kinong department la kadai piludi la daga ke health department la daga ke PHC kaumut wa hadin bakini ki barjel la kala song thaj kidi ban mi no ana katu jeka ka bagi tre ki khun ki ti bat ka family jugi kinom la ban le business ta katu ka jaka ka ba kiki menteri kon philap giron kita ki barjelai wan tre misel reiba ki kila syong that ama kam repat kile ki syong kisah yang ta dan teng yo hadin ba upa la syong that fi jing sha ho ni nam phang kata ka jing menteri jing ki mo ha kila yo ai ko sting tu ang ma bu pa menteri kebut udi tang pa ki menteri fi hateng wan tri pa wan sikan wan sekiau wan sok tawat para ko family yung kinamarjan lagi ng syong tu bat suki ter kisdang ban lek par si kisnong gitaw ban penlong yelde kum kinong sing snong te nagaleng yung gasarkar ng kerpat jur ba kamdi ban ailat su ne smart habede begini bat kamtam bakirang ba snong yung iro kide ban pat ngore kum kine kimde su ba ailat kanang ba kari ba jaj ban riu yung kan yo ban imsuk imsan. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.